tugwaye ikaze Nyanza abantu 14 banyweye ubushera barabajwigiriza ibaze nawe. Nyanza ubushera banyoye mu birori bwatiye abantu kujya mu bitaro. Mu karere ka Nyanza ravugwa inkuru y'abantu barwariye mu bitaro nyuma yo kunywa ubushera mu birori byo gushyingira umwana. Ibintu rwose byateye impungenge abatugeretse n'inzego z'umutekano. Ibingibi byabereye mu mudugudu wa Nyarutovu aho umubyeyi wari washyingiye umwana yahaye abari baje mu birori ubushera buzwi cyane nk'umusuru udasembuye. Bamwe mu bitabiriye bino birori batangiye kugira ibibazo by'uburwayi bukomeye bituma bajyanwa ku bitaro kwa muganga. Umwe mu baharwariye muri ibi bitaro abwira ibinyamakuru bitandukanye ko we n'abagenzi banyeye kuri ubu bushera batangira kuruka, gucibwamo ndetse no kuribwa mu nda mu buryo bukabije bituma bihutira kwa muganga. Umuyobozi w'ibitaro bya Nyanza witwa Dufite Umukiza Jerome yemeje yuko bona abarwayi bakiriwe kandi bari kwitabwaho n'abaganga, avuga yuko ubuzima bwabo burimo barakurikiranwa. Ku rundi ruhande mu nzego z'umutekano umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo witwa Saipasani Kamanzi yatangaje ko abantu 14 aribo bamenyekanye ko bagize ikibazo cy'uburwayi nyuma rwose kunywa buno bushera. Yongeyeho kandi bamwe muri bano bamaze korerwa rwose basubijwe mu rugo. Saipasani Kamanzi yavuze yuko inzego bireba zafashe ipimo by'ubwo bushera kugira ngo bipimwe harebwe ikiba cyatebwa uburwayi, hamenyekane niba hari ibintu byavangiwemo bigahungabanya ubuzima bw'aba baturage rwose. Iyi nkuru kandi yongeye kwibutsa abaturage akamaro ko kwitwararika ndetse no kugira isuku mu mitegurire y'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bitangirwa mu birori, ko uburangare bushobora guteza ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu. Wogenda rwose makuru y'abantu ukagenda ngo uri umuvumo ukagenda ugasogongera ukanywa ufite ibibazo bikomeye cyane. Nkora subscribe n'imbaruka mugize kuri isheni inacyari Obinengi ni Obitime News. Obitime News.